bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Yagi bajak jang melipur naman nga South Seat ngila yok sekendai dengan trayok ngidang mentampat dep yok ngiyok sepau te ya kata ka song haki namar ba ki kila yok ai absolute majority ni mundan ai beno tai ka choice ka jong okey to PE tadi ka jengkeran jong CM jong Manipur ka le se kala abon long bahapo meglia NPP bat ka Congress ke Trilang ki kumbalong menta ki to ki suspended MLA jong Congress tempat lah abang begitu kita kongres, malah saat suspend ki action ke kongres kan simiki, tapi kita try ke MDA, tapi BJP itu kan untuk agak sarkar jom, hang ni, ikam ni, kemudian hang ni kira kita try lang ni, buat ke kongres. So nak kalian joki ketiga election ke bangsawan, ke tapi bakal ayat mana constituency, so expect no seat try say la ba kung pa say no seat apa meglia target play tang jong ibro ki party target for absolute majority okay jadi kita target kum ta ke kalau seat try begini absolute baik dari yo later po